mukama naundi nizeye naundi no kwirukira taliwe biga mukama binoguwe bangajae kwariwe ufisama jambo y'ubuzima biga mukama binoguwe bangajae kwariwe urinzira njana kwa data. Yesu Kristo mukozi mwiza ni wowe nzira itujana kwa data. Kwa data ni mu mahoro, kwa data ni mu bwiza, kwa data ni mu bwishimo, kwa data ni mu migisha, kwa data ni mu miyezagiro, kwa data ni mu magara meza, kwa data ni mu kurondera ukaronka, kwa data ni mu guhezagira ugahezagirwa, kwa data ni mu gukunda ugakundwa, kwa data ni mu bwiza gusa. Kama Yesu ndagushimiye cyane kubw'uyu mwuka w'ubuzima dufise twebwe abana bawe. Ndagushimiye kuko uri isoko y'ibyiza byose dukeneye, kandi asabye ngo amaraso yawe tweze rwose adutandukanye na buri kintu kimwe cyose cyo tubuza amahoro mu buzima bwacu. Uyu mwanya mwiza duhe mutima wa mweranda aturotorera indoto washize mu marangamutima yacu, bityo duhembuke, tutabagwe, tunezerwe, turindwe, kandi inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose, ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye rwose, rifise ububasha bwose. Mutima mweranda mugisha w'ijambo ry'Imana, wowe rukundo rwa data na mwana, wowe ububasha ubwijuru muri twebwe kaze, kugira ngo tugire ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa ukuri kaze, kugira ngo duhishurirwe ibihishijwe mu ndoto z'abana b'Imana kaze. Urakaza neza naba ari twebwe ariko ubwanje mbindogobwe, nawe urotorera ubwoko bw'Imana kandi ubugire n'inama kugira ngo bakugwe mu kavuyo bashigwe mu mugisha no mu mugwiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye kugirirwa neza n'Imana kuri twebwe twese duhuriye muri iri jambo. Amen. Tugire Kristo. Umwasa ncira icobo, Imana ikinyereka icyanzo, inyitaho nk'umuge ya nkunda, iyo ngeye inzoyiririmba. Mwari muzi neza ko mu ndoto harimo gucibwa icyanzo n'Imana, utarabizi nabimenye. Umukristo aravuga ngo mwiriwe neza mwigisha twahawe n'Imana. Mwiriwe rwose mwaramutse. Mu gatondo narose mbona nagiye kwahira ubwatsi bwo kuganisha ibitoke ahantu mu nyovu hataba abantu ari ibiti gusa, n'ubwo bwatsi mwitongo ry'umugwizatunga wo hino iwacu nyene. Rero jewe nari ruguru, abandi bakobwa bari hepfo ariko sinabamenye. Uwo namenye ni umukobwa twiganye mu w'11, ariko we sinigeze mbona ko yahiye ubwatsi. Ndabona yigumiye ku telefone, mu nyuma mbona ndiko ndashikura umushatsi. Umukobwa yari iruhande yanje, yari afise umushatsi mwiza naturel muremure wirabura nkawuvanga na bwa bwatsi. Nagiye ariko uyu mukobwa sinamumenye, ndabye ruguru nca mbona ari ubwatsi bwiza cyane, duca tujayo, ariko bwa bwatsi sinabaye nk'ibwahira, ahubwo naciye nasanga abantu b'abagabo bariko barahwaya amateke, ni barawata amateke y'amagande. Nca ndicara ndabafasha, ariko umwe akama duto duto ngo baritwo mwata, uwundi nawe
uwo mwigisha akambarira ngo ninde yawatire hejuru abona ngo wamubwiza tunga nave yibaza ngo nayo ngira none ngo nuko ngafashe uwo nyibye aca mwirukana ku kazi kandi abo bagabo nabo namenye sofe uwo mwigisha n'aba bakobwa sinababona aho nariko ndahwata ayo mateke bace bamamagara muhira kuko ibyo nariko ndabirota byakeye narabuze ku isaha mbona ni 7h25 mu ndotore muzoba mukoze muteriye je burya sinkunda no kurota bishikagake ubundi n'umwanzuro wawe uzofata umva kwindoto ndende n'isubiramo ngo ndesoma kamwe kamwe ngangoma ndakubwira aho hantu ngo arugiye kwahira ubwatsi bwo kugana ubundi bibiri iravuga muri iza ya 5 ngo mu mwana w'umuntu ngo uzabibona nararuteye ngo muri go hagati nashize yiki mengariye n'ubwato bwo kugana ikindi yashize niki kandi akarara ngira ndirimbira umukunzi wanje rurimbo umukunzi wanje yakuyemwe amabuye awuteramwe imbutiro banuye hagati muri wo ahubaka umunara wara yongera uwaziramwe ubwato ubwo kugana urumva nukuvuga ubwo n'ububasha bw'Imana buri gukorera muri wewe mugabo ububasha bw'Imana hari imbaraga hari umwete hari ishaka bisaba kugira ngo ari ukwisuzuma hari ukwifatira umwanzuro bisaba kugira ngo ububasha bw'Imana bukorere muri wowe narabwiye ko ari imigisha myinshi mwatakaje kura kuryajyanye Imana kandi dini litakwigisha ingene utoryajyanye Imana riba rikorera kugira nabi ntirikubuza kuja mu ijuru uzoja mu ijuru mugabo uzogenda uri mayibobo nareka kwita umwana w'umuntu no umwana wawe yaguhemukiye yadakoze ibyo ushaka akaba imvuayu akaba munywara umugo munyota bindi bikuraho ko yitwa umwana wa Anita ntibikuraho ko yitwa umwana wa Suzana ntibikuraho ko yitwa umwana wa Melchior no mugabo haraza kurindi zina ko mayibobo ba Kristo benshi bazoja mu ijuru barabakene barabanyenzara niyo mpamvu abana bisi baratangwa mureka ngo mbikore ngo yamana wizigiye ngo gutabara izo dutabara nyene muze muvukemanga muze mubivuga izo dutabara kose nukuvuga rero wewe igihe cyawe urimo ni gihe cyo gufata umwanzuro kugira ngo ububashe imbaraga inkomezi igikundiro icubahiro igitinyiro ubushobozi Imana yashize muri wowe bucahabona uko kuntu wabonye uri haruguru y'abandi bakobwa abandi bari hasi mwibuke Ruti sibyo nk'ubu ngawe nk'indoto ucija kuzirikana igitabo cya Ruti ubwo nyene icyonyi cyo bakigukuweko nimba uri umukobwa utararongorwa woba winjiye mu rugo rwawe nimba wari mu kavuyo k'ubuzima wari mu byonyi woba wihereje kuko Ruti yafashe umwanzuro akora ibyo abandi bakobwa batokora sibyo buriya ahantu ngo umukobwa umwe wamwakiriye ngo umushikagura imishatsi ngo imishatsi myiza gose bukaca yipfanga n'ibyatsi Ruti ibyo yabikoreye Ruti yari mukande yari mukamahoroni sibyo yari mukazana wa Naomi Mungu wa Elimeleki hama hakaba Orupa nawe ngene mukazana wa Naomi na Elimeleki sibyo umwe ni muka umuhungu w'ifura undi ni muka muhungu w'ubuheta umwe ni Ruti undi ni Orupa burya kwakira imishatsi y'umuntu myiza n'icubaro cy'umuntu ukabivanga n'ibyatsi ni nkuko Ruti kuko ngo Orupa arasomye Naomi inabuko amubwira ati sawa ndigiri mugabo Ruti aravuga ati mabuko utabandanye n'ugika ngo ngende we waho uzogwa niho nzogwa aho uzoje niho nzoje nuvuga icubahiro cya Orupa asubiye muri ya mahanga yiwa muri Mowabu yiwa Ruti akivanze n'ubusa agiye mu gitinyiro mu cubahiro mu gikundiro kirimo n'ubudahangagwa muri Israeli uko nukurinda ko no gukora ibintu byokora abantu bake mugabo bikakwinjiza mu muhamagaro wawe niyo mpamvu abagabo muri rusangi ntibawata mugimbere wasanze bariko barawata Bowazi ni yari wakuja bukayifurata ngwaze mu mirima kuraba abakoze bariko barakora hari kuza n'umugore we cyangwa undi muntu mugabo Bowazi kora kwisobanukirwa kwa Ruti Bowazi yaraje aramenya amateka ya Ruti Bowazi atabwiriza kwegera Naomi kuko ari umutamakazi ari umugore wa mukuru we kumbere mu miryango Bowazi aramenya makuru ya Ruti kandi Bowazi aregera Ruti nugushira amanga ndi madatulima ngo numa hose kuvuga ubutumwa mutima w'urukundo amarugoba kugira ngo ibyo nzabona byose nzobihamye imbere y'ikoraniro
mana warandemye urandagira waramfashije ndatsindagira nyambika imbaraga n'ubutwari sinzokoza isoni izina ryawe yohereza roho mutagatifu ngo avuguruza abayikorera arahiriwe abamwakiriye umuhoza urukundo rw'Imana nzoshimira Imana nzayisingiza mbwire bose ibyiza yankoreye nzoyibyinira neza amaboko zose ubutumwa yamaye kinigihe cyawe cyuko ingabire y'Imana muri wowe icyahabona nigihe cyuko nimbura umukobwa winjira mu muhamagaro kandi ukawuhagarara mu neza kandi ukawubyaza umusaruro n'igihugu kigashikirwa na ecclesia ndetse n'iki kinigihe cyuko umuntu muzima ukaba ibyamwa bamura bakamura pana kujewa jewa pana kutsengera pana kutsempera usifuye wese usifuye wese shushu usifuye ona uchimbere wese ari guso uchimbere wese ukabona uti ijya biguru ijya sura ijya maso ijya suri tiyadugo ravyo rega mwaratiki nukuvuga rero nigihe cyawe cyukuba wewe kandi bizoshingira ku mwanzuro wawe niyo mpamvu imbere wasanze abagabo ariko barawata amateke bagwa gato duto ngo wacu ubundi abagabo nibasanzwe bahwata duto ngo wate niki ubundi nibakwimya akazi bakaguhaye kandi duto womenga bagwa bitakugora mugani byo bya mbere bigirane bikugora ngo duto turagoye ngo wate ni private ni gusuzuma ni gushigwa ku munzani ni gupima uraberera uhagarara neza nimbura umukobwa uhagarara neza uri umukobwa muzima nimbura umugore uko nyene nimbura umugabo uko nyene umve ngo indoto yawe niyo uko Imana ikwereka ati mu nzira yawe nashize ububasha nashize ibikore kurira imitwaro mugabe igihe kirageze utabandanya kuba imbundege kuba wabirose samwa na 50 ntumenye isa ntumenye igihe niki ubundi iyo ni nyuma umutwenzi w'imbwa bisigura ko ari biri ko biraba utire ukore gute reka ndakubwira inama gende nimba wari umukristo asenga mugabo akajyajyanya Imana kimwe muri cyo mugende wimenyereza kugitanga ndagushingiye nawe nongenda kwibibanga nongenda kwemeje ko utazobihombera mu kiretse n'ubikorana uburyarya kuko hariho conditions zibiri zo gukora ikintu Imana yategekanije ku buzima bwawe kugira ngo wabwe umugisha ubwa mbere nuko utima Imana icyo yagutegetse ubwa kabiri nuko utakikurikiza amahane Farao yarimanye abanyisraeli adihika ibihano 10 byose ariko akora irindi kosa arabakurikirana ahagirira umubabaro nasubirwamo abyumvise genda rero wewe ugane n'Imana ubwira Imana utizi inzozi zanje izi ndoto gendo zibibiri genda urabigikorwa cy'urukundo urabikintu cugenda ubwira umukozi w'Imana mu cyawe cya Imana cya musasido cya pastor akwature ku mugisha ubibiri izo ndoto zawe nimbura umukobwa ukugwe ko izo nzugo cyuko ziyembera mu muhamagaro wawe uri mu muhamagaro wawe neza nimba uri ngumba kugwe ko igisuzuguro cy'ubugumba nimbura umushome nimbura umukene nimbugize ibyo byonyi ubikugweko n'Imana yakubwiye ati mwana waje reka gukina ataragize kandi kiri umwete kandi umwete wawe uzogukiza n'uzokizwa n'igisoko cyawe niyo mpamvu wabonye waje gukora ibyo bikorwa wavuge ndi muhira uzokigozwa na n'ibyumuhira ngo ni mama ngo nuko ndo kwa runaka nuko ngizene oya n'umwanzuro wawe mukisa avuga ngo mwiriwe mama Anita nashaka mumbwira ingene no kubaka uruhimbi rw'umukama hama narotoje indoto ariko sindaro n'isiguro yabyo ariko rero nayikigiriye kiki kibazo cyawe kuko umuntu numwe ndi muri WhatsApp y'umuntu narotoje indoto ariko sindaronka isiguro yabyo nabasabye mu indoto inbox munzoba mukoze kuko amazamu yose sindayumviriza yose ama ndafise icyo shaka kubasiguza kuko ijanye n'icicumi bimvanye n'akazi nkora ndabasabye muzondonderere kuko jewe nazi umwanya muba muri libre muzoba mukoze cyane nukuvuga ibyo kubaka uruhimbi ubundi kubaka uruhimbi sikindi uruhimbi ubundi rugizwe n'amabuye asanzwe
bivanye n'uruhimbi ugomba kubaka rukagirwa n'ivu. Iyo ugomba kubaka uruhimbi rw'ibyishimo n'ibyiringiro rugizwe n'iki? Rugizwe n'ubundi buryo uganiramo n'Imana. Iyo tuvuga ngo namabuye n'iki Imana yagushiriye ngo kuko muri wewe hari y'umunara. Ni kwakira ibyo ushoboye ukabikora neza. Ni kwakira ibyo ushoboye ukabikorana urukundo. Ni kwakira ibyo wasezeranye ukabyuzurisha ukwihangana. Ni kwakira ibyo uzi. Tubigire muraza abantu mufise pubere y'ubutunzi Imana yabasizemo ishike. Nasanze impamvu ibihugu bya Burayi bitembere kudusumbya bafise n'umutima wo gutsukirwamwe abandi. Reka ndabahakara kugira mutavuga ngo ndumugome. Nigeze kuba nigeze kuba mu bihugu by'Abarabu. Gihe kimwe ndabona ko ahantu nkorera bidakunda. Mabwa message ko ntegereza ko haba. Byari bigoye. Jewe sinatembera nta bantu twari tuzi nayo. Mugabo nenda amaze nta kiringo kinini nenda amaze. Mugasanga aho hantu barasenga iby'iwabo mugabo bafise n'amangetengete. Ndahagirira hafu ubumuga. Ndabaye amezi 6 ndagira ubumuga nagiye kwava ndamaze amezi 9. Kubera ko amahera nibo bayandungikira. Nibemera ko amafaranga cyangwa ntoki kandi bamana wifi. Nakuvuga amahera nagura amayinite sinabwa atangutse komera Kristo ni muzima. Amahera nagura amayinite ho ni byari kukundi yo ndahagoma. Oya byari gukora. Byasaba ya mafaranga uzubona bagoye nko kwirayidi ukazona baragusororeye ayo ngacanda yagora. Rero abo bari babizi ko atamafaranga afise kandi koko nahise amahera 3 yahariye wawe no bwa ni 60 50 na amahera 3 yaho turi franc. Mugabo umunsi mfata umwanzuro nahise umwuka w'Imana pe narateke neza ndagira akazi neza ndagira ibintu byose ndabaza amaje kandi abatekera ikindi gitondo ndagira isuku ibintu byose cyane agakanzu kanje kera n'agapira kera n'ishapo n'imbe ndace mu kanatsi ngiye kuba kuruhimbi rw'Imana niki ni gufata no kukanyu ugakora iki ugakora neza icyo wategereza ni Imana ikigendana nawe kuko bene kure baravuze ngo hafi y'uruhimbi rwawe mukama n'inzawe yakangara. Ya 84 ngo sukuni ngoro zawe zikundwa mukamanye n'ingabo umushaha wanje warashashaye ucambirwa ibirimba by'umukama umutima n'umubiri wanje bizotera impundu biyerekeza ku Mana nzima. Dushaka kuvuga ngo umutima wawe utera impundu biyerekeza ku Mana nzima uryarya nyamugenza wawe muri ko uri umugore muri ko uri umugabo muri ko mwana. Nariko ndababwira iterambere icyo gihe rero sinzi ukuntu nabagije narosinime kuba bari amagroupe y'amuvuka mu gihugu kimwe. Ndangati jesha ko umuntu ndangira akazi sindagira gutamuga hano sinzi abakorera. Bakubaza ngo ufise gute? Kwambura uti jewe kumbura ahandi hano uzosinya contract kwa naje bayisinyishije kubera abo wazenga na office. Nta mafaranga afise ino canke batoyagwa mu Burundi. Akaca abanza kukwima amato. Arumva yuko ubuzima bwa buri handanje. Kandi akazi kubyukura aragafise. Mbwagusabye umusororo imbere. None kubyukuri worangira akazi umuntu. Kandi ugasanga nuko uzobaho nabizi bazokudiha bazoguhemba batazoguhemba kana guhenda n'umusharo ugasanga nani byose. Muganje asanga mu nyuma wantu nagiye gukora sagara bitogo Bangladesh. Nukuvuga reka mfate basaba ndio mu bindi bihugu. Bo ushomere. Bavuga ati ahubwo n'umusadara twawamo akugira ntabe mwe barabara. Ni muzi gukora ineza ngo muzoyibyaza umusaruro. Ti muzi gukora ineza ngo umusaruro uzoze hanyuma. Ntabyo muzi. Muri icyo gihe rero wamana utuntu two kurusha. Yumvikana ko mukubaka uruhimbi rw'umukama ugira umutima wagutse. Rero twarabuze abantu bubatse imimbi z'umukama mu mitima yabo. Ngo nimuzokoresha amabuye asongoye. Niko Bibiri yivuga mu gitabo cy'amategeko cyo gutega kwa 2 ivanye na 2 yisoma. Twebwe muri Ecclesia n'amategeko together.
byose n'amategeko ngo nimuzokubakisha amabuye asongoye nuvuga ntuzobaze ngo ngurumva ngo ningiraka ngo byazo cyo gituma kumena ijisho yaba umena ijisho n'uwa yakiriye wosimanira badiye nushira inyungu y'ubugwaneza bwa mugenza ukavuga ati yawe nandi muri situation unanje uyere kongiririke uzobuhire Imana yaguha ingabire guhanura abantu bumvirize baho umwanya Imana yaguha ingabire gusoma ijambo ry'Imana risome cyo gituma unzu y'ububiko nibanga uko arabana Imana yasizemo ubutunzi harabana Imana yasizemo ubwato bwo kuganiramo uruzabibu harabana Imana yasizemo ikiniko cy'agatanavuga yasizemo umunara ushingiye ku gusoma ijambo ry'Imana rigahembura abandi uwa muntu nagana ati nono saa moya gushika saa sita nzoba ndi kurima hanyuma saa tatu nje nzasoma ijambo ry'Imana saa ine ndabigirene ukuri mazoshaka gukura y'umunaniro bimubuze kuzogira kandi kumbe ni wari kugurikira ciza cyane namwe nabyitangira mukagoma mukagegenya Imana kimwe muri 10 nimukimuzanire namuganye umuzohora n'umuvumo mu cyo mukora uko nukuba ku ruhimbi rw'Imana ni gukora neza icyo utegerezwa gukora niba ujejwe dandaza rukristo ndababwira amategeko yo kudandaza mushaka kwibaza ngo yo reka kuba ku ruhimbi rw'umukama mumundire gusa gonda nakandike nzobategurira inyigisho murabe numubanire wawe ni kwakiru giti cy'umusara kigahora mu mutima wawe no ku bitugo byawe mu mutima wawe kuvuga ibitekerezo byawe ntibije ayo y'Imana gushakako mu bitugo byawe no kuvuga ububasha bwawe gishowe gusanura amashure wize musara we byanza ntibije ayo yitegeko ry'umukama kandi bitugo ni wagenda isanduku no hari ijambo ry'ukuri suvuga ngo mukama no ibitugo nibyo byatumye nibyo byakiriye isanduku kubareza nkuka bituma umunyisraeli jabukikiye Yorodani yinjira muri Kanahani abakristo mwarabuze umugisha kubera ko mutubatse uruhimbi rw'umukama mwakomeje kujya mu dini nimwubaka uruhimbi rw'umukama tushobora kunezerwa na n'Imana utabanje kunezerwa na n'umukozi ukoresha mu gikoni kandi nibisigura ngo numuryago manuko mudiye ushaka kumudiye aje mu wanje ndi mukumu zona mu mugaza nzomukubitiye wala bisingo ni kumukubita ko ni kirekere birarenze mugabo ibyo ukora byose bikorana ubugwaneza ubikorere mu ngingo ubikorere mu itegeko kubaka uruhimbi rw'umukama nzobabwira ingingi z'ukubakira ku ruhimbi rw'umukama twarabisomye muri biriya mu gitabo cyo guhunguka no muri bene Levi kandi no mu gitabo cy'amategeko tuzosoma bazonga mudakoresha amabuye baje ni hano bavuga ngo reka shareka ngo buretse ngo bujya ngo no mweranda ngo no mareka renga 10 y'inshuro ndikumu reka ndababwira mu marayika n'umwuka gutushobora kwitiranya no mu marayika wewe emeri sanduku y'umukama irimo ijambo irimo ingingo irimo itegeko irimo ubuhiri bwo kudida ibiza gusuzugura ibiza guhanga ruhanga rwawe ubundi cyangwa ni ya Musa iragaragara mu gihe cy'abanyisebe mu bwa Babiloni kuko bajya bava mu bwa Misiri kandi bwo bw'imyaka myinshi bwo bw'amajana 30 mu bwa Babiloni bw'imyaka 70 ka Babiloni nibwo turi mu uyu munsi kuko ubwigo byora buri munsi niyo mpamvu ngo uyu munsi ugira indwi w'ukwezi nutakaza umusaruro iki ubuzima bwawe rukristo uzobuho ibi bintu niko biri bien calculé mukuya kubimetriza uyu munsi wabwirizwa kugira umugisha ugaragaza ko ari umunsi w'indwi w'ukwezi musi wa mbere w'ukwezi musi w'indwi w'ukwezi musi w'icumi w'ukwezi wabwirizwa ukwezi kwa mbere k'umwaka ukwezi kw'indwi ukwezi kw'icumi ibyo mwabwirizwa kubitunga mu buhanuzi buri hejuru ubundi buhanuzi ngo hafi y'uruhimbi rwawe ngo n'akanuma karironkera indaro inamba nayo ikagira icyari ishyiramo uduswi twayo hafi y'uruhimbi rwawe mukamanye n'ingabo mwami wanje mana yanje ubwo ruhimbi utashinzeho ushingiye ku itegeko ry'umukama uzorandura Imana itabara uwo waranduye nayo ikizi kurandure igutikize we watagitabara kuko hejuru y'ubushoboye hari Imana ishoboye byose hejuru y'umugabo hari umugabo arengeye abandi bagabo yitwa Mana kuba ku ruhimbi rw'umukama ntabwo nogenda muri izo nyigisho gusa nshobora kugutumira ushobora kuzikora kuba ku ruhimbi rw'umukama hariyo amategeko tugenderako nukuvuga kuba ku ruhimbi rw'umukama kuba ku ruhimbi rw'umukama hari amategeko ubisanga mu byabaye cyangwa ukabisanga muri mwene Siraki ni usanga amategeko yo kubakira ko uruhimbi rw'umukama niturahagera mugabo
reka nzoyibategurira ndabereka inkingi zo kubakira ku ruhimbi rw'umukama kuko uruhimbi rw'umukama ni inkingi ucurabira mu bami ba mbere kuri Eliya 18 igihe yubatse uruhimbi rw'umukama imvura yari imaze imyaka 3 n'amezi 6 ikagwa hajya agiye gusenga inshuro 7 vuba agiye gusenga inshuro 7 ku nshuro y'indwi arabona gacu chazamu wanuzi bwa bwinjiro mu bukira ko kice kaza naco mwakimbajije aho ugacuza Eliya ibyo yakoze kugira ngo ahabwe ububasha bwo kwica abana 150 n'urutoke gwi n'ukuboko kwi Eliya icyo yakoze kubaka uruhimbi rw'umukama reka byandike inyigisho ndayo yateguye kubaka uruhimbi rw'umukama abakobwa mu bwubake abagore mu bwubake uruhimbi nabuze karamu nandikije kare w'Imana kuko iyo tuvuga umukama burya biratandukanye no kuvuga Imana natwe tuzogenda tutwiga kuvuga umukama Seigneur Dieu no kubaka uruhimbi rw'Imana rero kuko ni Imana y'amategeko Imana y'amategeko abyumvise nakemeye ko nzokigisha rero yavuze ngo turimo inbox ndikumbira inbox waraheza zasubitse Wamahoro ya Kristo mu ndotore y'indoto mutsoba mukoze narose mbona mvuye ahantu nkorera njabuka ibarabara ncambona akana kagakobwa cyambona gasa n'umuhungu dukundanye cyandakabaza ni umuhungu yitwa cyenda muvuga izina uramuzi kambwira ego ndamuzi ndakabaza mupfaniki ngujye ni papa ngoriki ndamubaza njambona nyamuhungu araserutse ruguru yaho twari duhagaze yambaye teni ahetse n'inkoho kuko asanzwe ari umusirika ari umusoda nja ndamwereka nyakana ne umwe nariko ndamubwira ndakabaza nti none ubana na mama wawe canke yakubyariye wabo kambira ngo ya nitubana gusa papa arankunda cyane wa muhunga caraza aho turi ashikagwa munda mwene wabo nako kana je aho turi ashikagwa munda mwene wabo nako kana jewe yagiye kundamutsa aheza kandi aho yaturamutsa yari yambaye civil atango afisi nabona yari yambaye umupira w'amaboko maremare w'imbeho kwigwanako w'imbeho usa n'icyatsi gito ariko atari cyane hasi sinabonye ko yari yambaye ipantaro canke ikabutura uyu mwana nabonye yarigeze kuma amafoto yiwe ariko ntibasa kandi yambwira ko ari umushikiwe aho yaza kutitaba aho twari duhagaze ndiko mbaza uwo mwana ambwiye ko ari papa wiwe numvise mbabaye cyane nibaza impamvu atambwije ukuri ko yabyaye afise umwana tugihagaze niho nirabye cyambona nigute nifutse ishuka zibiri n'ubureta uruhande rumwe ariko ubureta bwari bwakorotse hasi nafatishije ukuboko kwikuryo numva ndagize isoni kwiyumvira ngo nje kubibika nkabona n'ubundi yamaze kubibona mu nyuma hacaza abantu sinzi ibyo bari baje kudandaza batereka imbere yaho nkorera abantu barabankira baja ruguru naho bigenduko mu nyuma baja handi hafi yaho nkorera nyene ndiko ndabasamarira mbaza ibyo baje kudandaza naciye nikangura ndavyutse shanga ni saa 11:30 di matin yo mu gatondo sigurira muzoba mukoze menya neza kwa kabiri nari nagize amafungo kubw'uyo musoda nyene dukondanye kuko hari ho ibintu mbona bitariko biragenda neza kandi ndabasabye mufashe gusenga Imana nanje nezagize wo twubakana n'urugo Kristo murakoze cyane umukama abahezagiye ndasabye kandi mudote ni box kuko amazamu yose sindayimvinza murakoze ndi box yawe muromba nk'ubu nk'abahungu bari kujebajewe wa mukobwa n'umukobwa w'umunyemana
ubona umukobwa w'ingabire ahubwo uvuga ngo muri kujabaje mu maso muri kujabaje mu nzobe muri kujabaje mu majipo muri kujabaje mu maguru muri kujabaje mu ngidi urumva ngubu umukobwa n'umukobwa wo kubaka mukafise n'ingabire ubundi cyo kirasigurikiye ndoti Imana yaguhaye ko uwo muhungu azokwiyorobeka kandi ntuzigere numenya uko kuntu utabonye ko yari yambaye ipantaro cyangwa ibirato ntuzigere ubona umwete wewe wibyo akora na ibirato utabivuze cyo tutabivuze uko kuntu wavuze ipantaro ngo ni wayibonye ntuzigere umenya kubyukuri ishingiro yamanyanga yiwe kuko umuntu ari umuntu aguhenda ikintu kuko yumva gukunda yanka kugutakaza hariho rero n'uwunda guhenda ntumenye impamvu aguhenda akaguhenda bito akaguhenda binini akaguhenda ibikomeye akaguhenda ibiki ugasobera urumva nyene kubera iki n'umuvuma afise aho ngo kunari yambaye umupira w'amaboko maremare kandi usa na vere n'ibara rya Esperance ikiringira sibyo uko maremare mbwa nubona izindi ni kimenyetso cyuko yamaze kwikomeza akizera neza ko yagufashe mbiri yamaze ko kwifatira uko kuntu wa mwana wamubonye ko asa na papa wiwe ni nkuko Imana yikugenda gendesha ikakubwira ati mwana wajewe iki uwo mwana ahubwo yatoya turasa na papa ati bya ni papa wanje shakora iki ati kandi none murabana oya ntitubana mugarankunda atera kongerako mugarankunda umva ko ibintu bya mushiko yari yarakubwiye kandi wewe urana uko indoto yatanguye ivuga yake mvuye ahantu nkorera njabuka ibarabara njambona kana kagakobwa waruvuye aho ukorera ujabuka ibarabara ni nkuko kwirotira mu rukundo gatoya ukagomba kumenya amakuru ukagomba kumenya ukuri kandi izo ni karite ubwo mwabakobwa uvuga ngo birahagije ibyo yambwiye umuvumo wambaye ko ntuzobabe ko ndabarahe ndashimira Imana kubw'imisoro ibiri pe kubw'imbyaro zitatu nakuye naho natunze babiri mugabo simbahenda iyo nakamenya ko ubuzima nzoja kubaka amaburu nobwi Imana uzobasanze ku musozi abana nabo nzoja kubyara sinzoja kurongoko kuko nta mpamvu nimwe jewe nari mfishe kuvuga ngo yinguranyirukanye ngiye kurongoko wese mbahenda iyo nakamenya yuko ushobora kwihambirira ku muntu aba bana rero ngo mandababwire nibanga sibyo wana ko yavuye avugana ngo we yakuramukije yatebye ndababwira ibanga ubundi amakosa ari geto yakora reka ndaguha karorero niyo ndoto Imana ari kuyimiyo mu mukobwa w'Inyemana uri n'umunyemana kandi umva ko ari wasenze ugisengera cyo sinigeze sengera ubwo bwanje nakiri wamya bw'umugabo wanje mvuga ati yararusengera birahagije ubu nukumviriza ibyo shaka hama mwubahiriza nukuvuga jurugo nagubatse ntazi ko umugabo afishe umwana mugabo mariage buciba jewe sina ntabwo nacikiye jewe ntabwo habaye dote ngo mariage ngo itasivile ni misi mikuri 3 yabaye itandukanye tariki 9 zo kwa mbere dote tariki 21 zo kwicumi kumenyana 9 zo kwa mbere dote apana kumenyana kwabirana kwa biri yivuze ngo yongera kumenya Adamu yongera kumenya Eva yivuze ko mwabira hoya kumenyana fasa gutya guhura ijisho rya mbere urumva inyuma y'ameza ngahe kuko we rafise gahunda bavuga ati je nariteguye ngene mugora keneye kurongo kuko uwandeze agomba kuja mu mahanga kandi cyabagenda giriye mariage mbo yari umukristo afise ishapuri gera hari ya kurutoki kandi byewe mbibyo n'ubundi nabyo ngora irya mukunda amashapura oya ishapuri ndashira ku kuboko nawe ngenda bangiye gusenga simbi kundi ibintu nambara mu zesimba amasheretse yawe cyo ikiriki mugabo namambo numenga warubwiwe kandi vresi sipyo no buri sinda nabikunda kwambara ibintu nubu nakina kiwe fa nambaye ku kuboko cyawe mwizose oya nukuvuga rero umviritse iyi ndate y'umukobwa ugabe gira Imana utiyamara umusozo wundenganye umukuri kuko Imana irakuburiye sibyo ubwirizwa kwiga kimwe kukindi nuje baje nguruma ngo ko yanyijeje ibintu no nabwiye ati mbahase sangura uko hari abagabo benshi batimeta bakanyegeza abagore ugasanga nabo bana kumba afise isezerano nuko aziko zokurongorera handi canke muzogira mu cyakagirana Jetu mwaravuye ngo arankunda kandi agashika gacamarara nana gusigura ngo tababana mwamenyanye gute aho kakabahobera wakakuramutsa yatebye ngenda kubwiye kuri iryo jambo kukuramutsa yatebye burya n'Imana ikubwiye ati ushobora kuzobabarira aho witeze kunezereko turabana umuzi kucaba mariage kuri dote monani byari ibintu byiza gose mutora ndabarahiye kuri mariage uko bari abantu bakomeye bari umuryango ukomeye ni kintu cyambere ciza mu buzima bwacu niteka ryambere ginjiye mu muryango wa papa na mama wanje dote na mariage byanje
eta civile habaye iwabo kuko nta benshi baje bavuga iwacu reka twabwe umunsi mukuru kwa mushike mu kibikira naika jewe nta bintu by'ugwatarisha eta civile ko twayigaziza hagati mu rwari kwa kane mugabo nyene warabaye umunsi mukuru barafata ama video barakirane mugabo jewe ntabwo ubundi simpinda banga dote yabereye iwacu mariage niryo teka gambe ginje mu yawa kanatsi na ndifura nukanya pana bisanzwe oya vuga ngo ibintu urinze ubona ikintu urubanza rutwaye miliyoni 2-3 mu 2010 hiko abarubanza goroshe no musi na miliyoni 330 ico kitire nukuvuga mariage buciba haja tuzanye ivarizi ibintu nye nayo nabaye nyabututsi kumugora baje kuyitora mbona umugabo mbona nyene asa nubabaye twari bigere tuchikora tutabuza ukintu na kimwe mugo musi twashwanye ku buryo bwuko nuvumenga nikanzo ntanoja gutora mariage ntitwashanye tuvugana yarafise umubabaro kuntu kandi naronda mubona umunezero kumbe sinamenya ko umugore atenda afise uruyagu imyaka 2 afise umwana w'imyaka 2 yavuze ati nanje nzozana igipolisi kandi yarafise musaza we yakora muri presidence bisigura ko naho yari umuhanga nawe yarafise umuhinyanyotse ico kitiyo arambwira ko mama yarase yakoresheje nashaka mushikewe cyangwa bamureze cyangwa undi muni ngoma amafaranga arambwira ati bugera yasanze kandi yabanje kunyabete ati vizo hari umugore yasatse dufitana niyo mwana ati kandi rero yabanje kunyabitisa yasabye ihomba amajana 2 mumba mvuye naco ati byo ihomba amajana 2 nibyiki yambwiye ngo ningira mariage bona muhaye mutahe bona zosubira kubwira jewe twagize eta civile je twagize dot hasigaye amasaha kugira ngo mariage abaparuguru baje baje ibintu byose nabatse kushya muza marido baramanitse ibikindi byo nasanze wajeje byose uko je nakina kibona gute ningiye nkakana yetse byose nani sahani na service de table nani kinani kinana kimwe none ko ari warabiza amahera je rabwe sitagira kurongorwa kuko nirivura mu muryango papa arafunzwe ari mu mimba abana bose barabajeho ni nawo zo bivarize viziyo papa yanguriye ngiye mu 11 nta kindi mbisi yarenguye ngiye mu 13 ahubwo muri mama ya gatatu ati je nakabaza ibintu byose kandi sevre yarafise n'umuryango usirimutse je sirimutse gaje bwanje asirimu nikuvuga rero nawe yakuye amemukira icabani kandi abantu babize urukundo mutabyinata iyo nikuvuga rero gusa n'imivumo sibo n'imivumo n'amakarande kandi cyo niwo niwo mwako wa mbere nikuvuga rero kuko uwo muntu ninyatsi y'amahoro ninyatsi y'ibyishimo ninyatsi y'umunezero byo rero ibyo gotunga byose udafise ibyishimo udafise umunezero udafise umwidegembyo ru Kristo bana kwidegembya ngo n'uburenganzira bwanje gomba gutabagura inyamutse yawe n'abandi bagabo no umwidegembyo ru Kristo sibyo nukuvuga rero cyawe nigiki niyo navuga none abikarambye ata rero ibara riragoye urumva nk'umukobwa wiki gomba kwigwana kwa kabari amafaranga ari kuri konti ya papa pana y'inkwano no yari amafaranga ari kuri konti ya papa kandi nije nese duwa dorotre na mama nje ndamubwira ati rero kandi akubwira amafaranga kutayamuhaye ndamubaza none ni kweki mutabana arambwira toya afise nundi mwana cyane kandi yahoze ari umubikira ati no kuri pe je nitwari kubana n'ibyo akunda ati kandi aranasomba gose mugabo urumva wa n'ubura umwanya wo kubaza ibibazo iyo mbimenya tukiri muri fiançailles tutarabana byari byoroshe kuko ubundi je sinashaka kurenganya umuntu kuko jewe n'uyu munsi ndababwira umukobwa no muterina ugwane kuzomurongora tubyara abana bahamagara ngo mamuri yundi mamari gukurikirizwe n'undi mugabo uzobudekoye sibyo nukuvuga mugabo uwo munota be mariage naje 3 nakorana ibintu byose na usibye kanzo nikanza ngo aho twari twayitoye yatanguye gusa natanguye kubona virira ababara tugiye gutora ikanzo gushikaho nagiye navuye ngende na marenda ugatereka utureke wewe ari mishatanye no twaze tureke wewe hamisigero bazagutora tugutureke twidegende icyo kitigo kuko sira hari ibintu je ukoma kodisha ibikanzo biciye amaboko kuri mariage ibintu nyene kenda nambabo numva bitakunda kuri je nikuvuga rero ikintu cyabaye nigiti iyamba nk'umukobwa babandi bagira baje muri mariage baca muri salon de frize nayo kugira ingorane pene go hamuka kuko ndi Jesse ngo ndi ibintu binesha umurongo no kubibona ariko bihe icyabaye nigiti ndambwira ati reka ndakubwire ko icyo ndagufasha ndakurutirira amafaranga uyamuhereze amutekane ureke kugwana izo ntambara zo kumwanya wa mariage
urumva ko ndakwiga ikomere gikwabura umutima mugabo ndicecekera ndarengana kuko ubundi jewe umubabaro sishaka kuvyaza umusaruro kubabaza uwundi oya kandi musi nikomeze umubabaro ngomba kuvyaza umusaruro umubabaro wanje kugira ngo mwereke ico shaka kubona mugabo nongere gusaba imbabazi twire konsiriye turabigikenewe kuko Rwanda yo gukomereka Rwanda yo kubabara hakurikira ko mutorutino nikiko cabaye bigende gute kuko ubuzima burabandaye iyo marambya n'abantu babuza baho nyuma yuko uwawe yapfuye ejo uzote genda rero va ku kigandaro navyo Imana yabwiye abanyisirayi ku kigandaro cyamusa icyabaye niki njambwira umugenzi wanje nimbye ko Valerie ndamuhasheke ndabwiye ati kene ndutirire mu gatondo ka Maria yabyutse cyo aramuhereza murumva ko umutayi wa papa iyo sinkwa no mutayi wa papa aragenda aramurutira aho rero ngombye gufuka amakosa aho ngombye gufuka singombye urumva nta kindi nari kugira pe ico kitiwe mugabe iyo mno muzi hari kubikindi ntabwo twari kubana pese ndabarebesha naye kumubwiza ukuri genda urongo rya mugore kukarinza gusa umutayi nawe yarabwiye kubundi wamubwiye kubiza utabizi iyo maske wari warafashe kugira ngo umurongore warwo uzanyana yige ndifate ndababwije ukuri ico kitiwe ico nikivuye munyuma sanga afite undi mwana ku gatumba mwumvirize uwo mukobwa uko kuntu yajabutse barabara navuye n'uwari ndayifura baranavuga ngo uwo mugore ni wewe yamwishe kuko yahavuye atwara izo desamire niyaza gutoba ubukwe mugabo kuwa mbere narangize mvuye mu ikonje ya mariage kuwundi wa mbere kuko namaze byose naje ukaze kuko nakorera muri Mutaho mu Gitongo njandagira nawe kandi muhira ari mu muci wa Gitega ngiye ku kazi nzanumva umubanye na telefone ngo waruzi ko ari umuntu muhira ngo yazanye muri filme ndaze mwara kahoje ako ka video muri filme ubuzima bwanje isomero ry'ubuzima ako karamaze kugirwaho nahitarahera kandi sinda nayipanga neza ngo ndayibigisheko nganzo yibigishako nikuvuga rero ani nayo ntego yayo nikuvuga rero numva telefone numva umukozi uko umukozi nazaye n'umukozi twari tumenyeranye aho dukorera muri home numva telefone ngo hari umuntu ari ngo kandi ndamuzi ngo aho zari umubebe dukuvuga mu wikira na teta ngo afise umwana ngo avuze ngo ashaka ngo umugabo wawe ngo mugabo ngo twamutelefone ngo natwita ngo rero ngo sinzi uko byogenda kubera ko uwo muntu twabana mu rupango yari muramu uwo dupangiye twe dupangiye mu sacerdote mugabo inyuma hari mwene wabo n'umuryango we n'umugore n'abana donke bariko barategura inzu bari bamaze kumenyana muri mukazanje yatevuye muri mukazanje mu cyangwa ico gisati naco tuzi ngo ciyorera kumbe cyabwira umukozi aramugururira icyumba araryamika umwana aramugaburira ku mugore wa mugabo muri mukazanje shaza kumutora naho filme yerekanye ko n'umugabo yaje ko yavuye yijana no yana umugabo yaje kumutora ni muri mukazanje yaje kumutora kuko bari bazinanye bari nabo ku gatumbi ho kandi umva ari mu bikirana aho bari bazinanye aramutora arariwe birahera uko babigenjeje yongeye kumbwira terega yasaze n'ubundi nongera kujya kuri yakone ya papa ndabwira ati tori moto uzange ku kazi nongera kumurutira ndi 200 mubyumve ngo mu 2010 200 yabari menshi yongera kumuha aragenda mumva ko amajana ko kuva tugize mariage hari ibintu bitagenze neza impanuka y'imodoka iki ubushomero ubunebwe iki basi nta bintu byiza byigeze bihaba nuko no mukubaho twabayeho kubwo ubasha kwegura mushikiwe nituzoze duhendana tso tubipfuba yaja gusumira community natwe twatubwiriye story mugagenda byanga Jesse nkunda kuba mu mitsi y'abandi ndabyanga mugasi ni revolta naco nari kugira kuko hari akiri n'uwo muzungu yamureze yamukunda ngaho Jesse nabikunda isimbi kunda ndakunda ikintu mbiri yakoye ikintu gifite ubuhanga nibaze ko naco gituma kuko ikicaca mbere nyagije ambwiye ngo ndingare mugaje sindingare ahubwo ngundi ikintu gifise ibiharo gifise impamvu barushaka kunkimiranya ngufate ngo nkambamvwe ndakureka rimwe kabiri gatatu ijya kane ndakwikurako nukuvuga kandi kukwikura ko singutuka ngori cyakunaniye gukora kuko ajurugo gwagiye gusenyuka burundu maze gufata umwanzo ati ndabona ko nategereza gutunga abantu mfite inda z'urutavanako sibizezane by'urutavanako cyanja kuri planning ngane muganigiye kuri planning ndabwira ati sawa ko sizari zitatu mu myaka 3 2011 2012 ndabwira ati sawa ubu rero ikintu cyose nzobashoye gukora mu masa atara yakazi nzogikora nangura kuza ndandaza akabona umusaruro akagira iki ngamunyuma nawo ufata izindi strategy zukungura mu bwenge zungura mugenge ku buryo bwuko naho norara kwijo ndiko ngori bitumbura nawe akiryamanira n'umukozi atacho byo babitwaye
murumva ko nagize force yo kwikura kagasuzuguro kagaye ko namushiko yavuye amarasa nawe yamugabanutse ko umuzungu amaze kuja hanze nawe mukubimuha akabanza bikabanza bya bintu banza kuja gutondiwe ico kitiyo nukuvuga ndiko ndakubwira kuri uwo umwana w'imfura wanje cerawera muri 2011 mugaba muguwera bobo ubwabo bararaguza mugageze ni pe kuraguza n'umufumu bake baragura ahondi agiye kuraguza bamaga mupfumu ngo ace babwira ngo uwo mwana w'imfura yawe ariko nabwo ari imfura yari umwana wa gatatu ubundi imfura yanje yapfuye n'umwana wa gatatu w'umugabo wanje ati ni umugore runaka yaje kuryama ngo twarufunguzo gucumba ngo kandi ngo amashuka ngo yagiye kubyarira ko ngo niyo bamusasiye niyo yasasiye ko ngo n'umwana ngo bikiri kandi ibyo byari uko kuruko nyene urufunguzo gucumba urufunguzo gugara hanze hagira ngo twararubuze kandi nayo mashuka niyo nagiye kubyarira kuko nafashwe n'inda mu ijoro ntibyari muri gahunda nta kintu kimwe cy'umwana twari bwagure twagiye dutanga base ko twari dukenye mu isoko ntabwo twari bwabigombore bavuye babigombora uriyo gwanje no kubera kwa wereye icyo kitiwe nukuvuga rero bavuze uko ngo no bija mu mutwe muga ndavuga nti no ntabwo bigiye mu mutwe ngo je ngo umugore ni wanyiciye umwana nicyo kunda je d'abord office ndana infection na ifise umubabara na ifise agahinda ibyo bintu rero n'uwimana itashatse ko ibyo icyo ntakimana yokinche cyako nabyo nigeze mbishya mu bwonko kuko umurozi niyo kwa kubuzima umentashatse ko genda buca buraca kabiri ntwarindi ndakiri vuba mu Kigoma agira umubabaro w'ukugene kuri hôpital banegrije umwana wanje hôpital Gitega kugene banegrije umwana wanje ko yatanguye kurira saa 5 apfa saa 7 z'ijoro atamuganga aramutora umuganga wo muri iri cyase amubwira ngo twara muri maternity kuko bari bangisezanye njyamye muri maternity wo muri maternity ngo twara muri iri cyase mama arazengerana ko kayo akarira atamuganga numwe kakiriye ngo afuma narabako gashushe afuma gaterana dipirone ho arinda umwana mugwa mu kiganza zabana kuri fishe y'umwana banditse ko ngo bazanye kiziga abanyaguhura na Yesu Kristo akabahindura kandi uwo mugore ari muri komera Kristo ni muze mwihanura mwisubireko yari yarayizaba umwana wanje shwa no kuba yishwe amarira n'ubushuwe atani kindi kimwishe amasabira umwana atsunguruka mu bitaro kabura umuganga muri kwizaba uwo mushamka uje ngo ni mwari ya maraso ico kitiyo nukuvuga ndikurikira acenwara mu mutoyi wa kwavuga ati abazonyitwara rika bajya bangemurira biwabo bakugatuma ko rafise bene wabo babiri bafise abana batari bake mbona mu umwana adasa nawe bavukana wumvise ndoto yo wa mukobwa mbona mu umwana adasa nawe bavukana nukuvuga mukuru wabo abana yarafise bagomba gusa mutoyi wabo mugana urumva ko ari mukuru wako muganje n'umwerezi nawe nyine abana yarafise bagomba gusa donc ari bene wabo babiri ku gatumba bari bafise abagore n'abana kandi nta numwe ari mu munsi y'abanindwe nukuvuga rero kandi n'abantu bifise barima bikabita ibyamwa imiwe ibyo kurya byiza bitetse neza mu gakinata yemugaba narabyibuhiye aho hano ko namaze y'ukwezi kose umwana aciye bari munini mu ndafise cicatrice mbisi nagiye itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mvyari itariki 8 bangira sezari itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ndi mu mutari wabangaburira nzamana rero haje mu umwana adasa nabo bandi bana mugabo terke photocopy nikiyungu umugabo wanje ndamubaza mugambona ni nako kambaye nabi mbona nako gafise urushwigi ndamubaza ni wowe uruwo kwane kaca karaba hasi gakorora amasotsi kari gafise imyaka ngiranga 12 kiga mu wakane gusa kararaba karayaza ndaceceka ubundi namye nawe uri bikomere by'umutima cyambwira muramukaza cyarogowe aje kunda baje nabwira ni mwana nuwo kwande aje mbwira umugabo ndi yakubwiye ko afise umwana kugira ngo sinice kuko ni nabantu bakundanye gose ndavuga ni yari yarabimbwiye nti none nuwo urumva ko ari umwari mu muji wa Bujumbura nyina habona gumayiruka umva ko ari nundi yabyawe n'uwo yabyaye ku gatumba hasigana na muramukazi ntawe tuzi umusore yiga mu bakane kandi uwo niwe samuragwa wiyo sindi kwiyagara ko namwe nimwagara ko niko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'amategeko 26 uwo niwe samuragwa ni wabuzibura bwa mafyigo yiwe azoreka kuba samuragwa w'ibyiza byose kukubera iki kubera ko agizene yakoze icyaro nakimanika mu ikamuhana hawujya kwa Ruben kandi Ruben wana yurira uburire bwase cyonye nukuvuga rero ndavuga ndagenda nakagura ibirato ipantaro namuguriye ubunyene ciza mu bwonko ndisinzopfa ndayibagiye nibara ryayo
nagashati kuko hari agasoka imbere kandi abafise amahera basoza banzanira amahera nawe nyene ubwiwe yasiba umusumwe ubundi musa akabaje umusumwe ibitoro byarahoniye kuko ibitoro yare pe amwe do 40000 ngako yatora imodoka ahiri byaramworohera nukuvuga ikirere wa mwana mavura ndavuga ati ninde bimubwira ashobora kugirane ashobora guca mpindurira amateka ndicecekera mugabo nca mvuga na muramuka zanje kubera kurumva ko namuhenze ko yari yarabimbwiye rero umwana azoze kwiga mu muji kuko hariho umusaza wanje agareze kanje basa nabangana basomanye imyaka gusa muga kwigana bigana mu ishuri rimwe namusumbye imyaka 2 umusaza wanje afite imyaka 10 nawe 12 muhinga nuko nyene murezi wacu nawe yabe wanje ndavuga ati azoze sawa ndavuga ni kandi kwipasika azoze mu buruhuko sawa mugabo mu muci azoza azanye birete sawa kwipasika agomba kuza babaca banza gutelefona se acara mwangira ntiyatse mugabo mwangiye sinzi ukuntu abagiye muri mukazanje arambwira ati burya rero hari abantu bazoza koramutsa muri uburuhuko baratugemurira cyane gose ndavuga ati ndibazomusigera ishabe ati amaze ikicecekere murungi kaje kwasi tarinda gusaba uruhusha araza ni wo musu wa mbere nari yikofe cyubuka ahambwira ati biniwe wagiwe niki pana uwango kumubaza no kuko narabona nta nikindi na amaraso yiwaye ngasanga no mwana ntiyanditswe mu ikomine yigoko nabatijwe yasangiye na nikindi nakindi ndaza ibyo nategeza kubikora mu gacerere ntirevose ko nari maze kumumenyesha burgiwe no kugenera nk'igisuzuguro ukamye ikintu yakoze nabi yacabona ko musuzuguro umwana araza muri vacances turamubwira shopping nk'abandi byari byoroshye ko mvuga ningiro nje kubagira shopping nabo n'ubundi byari byoroshye arasubira mu buko nabwo ntuzozuzanye birete azanye birete acaraza ariga ndamusabira ishure ntabwo uniforme byose pe icyo ndazi ko nawe atoshobora kugiharira mu minsi tumaze gucana mu gato yarasigaye amaze tumaze gucana mu gato yarara amafaranga dushoboye gufungura twese saa 6 yace yaho umuhungu wiwe rero ati cyo kwengera ku mugoroba tugenda ajya baguha kabenzi na kaye umwana kama tuborerewe ko yarageze witiye nikuvuga ikirere bihavura birangira umubabaro wa mbere ntera ashingira kuri uwo mwana mugana waca mu bibamwe ubugome ku buryo bw'uko umuhungu nagiye kubyaro yitwa ko ari mukuru mviso yakira umubinga akamutera nkuko cyane cyane kinini yaci tukamana dusanga umwana afise ibishunduri mu ruhanga nkuko kabaza nibiki hari abakozi babiri nga umwana uwundi akora ibyo mu rugo nibiki kuko twirigwa ko kazi umunsi umwe nzamura musaza wanje nyibigibanga ati burya abakozi nabo bahohotera baratinye kuko bose n'abanyamutoye mugabo wo mwana burya ninaka sangane wa muhungu umwe numva ndabaye sinigera nshaka ko abamwe amacakubiri mu rugo no numva ndababaye cyane vuga ni sawa n'ubundi munsi muri ko marakinana nawe inzobyirabira acaba ari sound ndare ku mwana araza ngoma mu cumba n'umugabo hari ukuntu nari mibiraga inyuma twe dufise mu kigo wagutse cyane twe dupanze nari mibiraga ngimba basosanikira z'ibiraga ndashize ibirembeko ndanuva umwana ariko nero umwana wanje ntiyarira kandi nubu nabubabare nabo mwafise bwo mushikira wopfumubona byose zibiri mu maso mugabo ngo ashizijwe hejuru ngo araritse ndiyigeze mu buto bwiwe ndiyigeze nawe wamugirira iki sinigeze numva ijwi ry'uruyoya ngo nta nari kandi uko ari babiri mugabo mukuru nawe ararengeje muto yiwerera kubera kudeka mugabo mukuru ararengeje arinda umubabaro biteye ubwoba nkibaza ko ari byo bikomere byose byo mu nda icabaye nigiki ndiko ndakubwira iyi ndoto yawe ugenda upfuka musenga ubwira Imana ntuhushe umuhamagaro wawe kuko hari abantu bahushagirika mu muhamagaro ugasanga uzogera kuba uhuriwe wabanje gutotezwa wabanje kunanirwa benshi rero babigwamwo bose ntibagira amahirwe nk'ayo nagize nagize amahirwe adasanzwe kandi byaranduhije byasabye ko mbwira Imana ntinisha ububasha bwose mfise muri jewe nyakirungira akabuye abantu bazopfuma bicara ko bayuhe inuguta nkuko uye mugabo mbeho mu bukombe bwawe gusundira imyenda ungure kwa muvumu ungure ko gisozogora mcha bugufi niyunga n'umugabo kubujya bwo kugira twiyunge namuhabe inzi fise valeur ya 60 mili amafaranga yose kandi je nayisabe credit nyakacho ndayiheba byose ko numva ubuzima bwose bwandabikisi nawe navuye mu ndama matacho nambaye mana nyitorera no ndatacho nambaye niko gutangura komera Kristo ni muzima niko gutangura komera Kristo ni muzima nikuvuye ikintu cyabaye nigiki
murumva uwo munsi tujya turabibona dogara ariko n'umugabo ariko yakunda kugira apareye mu idirisha nk'uko wenyine acaba ari wabyibonera mwumva Imana kandi mwumve ngo sinasenga gose mwumve ngo nta nuko nasenga ahubwo nari umupagani mu bapagani nukuvuga umugabo acaba ari wabyibonera mbona yacecetse mugambona uwo mungu wanje karavira no musi yaciye turanuko muteye mu bingo ngaha wenyine acarabyibona nta wamuretse acarabyibonera acavuga ngo nariko ndakina mugabo uwo musi acaramukubita akubita uwo mungu wiwe nukuvuga umwana twari ko tutamumwa n'imishatsi yafise imishatsi myinshi cyane uwo musi bica turamutwara baramumwa avira n'amaraso bari mumwesheje akabisturi kwa muganga niwo musi wa mbere mungu wanje burya yama nambwira ngo nazi cyo yabaye afise impuvu mu mutwe kandi ahantu habi gose nukuvuga rero ibi bintu haba mu ndoto ntubikinate ko kuri uwo muntu mugendana ngo ni mu boyfriend afise uburyarya nyegaje mu buzima bwawe kandi ubwo buryarya Imana avuga ngo nubinje baje bicaye kigugunda kureka genda ubwige ko hari gihe uzakwibaza ngo na wundi murunga hari n'una narayeme wumva umenga ndamara mayi none twa tumaranye imyaka myinshi mu rukundo no hari gihe Imana ari kibuyikuyeho hari uwundi agomba cye yinjira genda rero usaba Imana ibimenyetso kandi uce wicara mu bwiza ukuri nubona vuze ngo none ngo kunyike kangwa ngo ntunyizeye hari ngo ntunyizeye wiruka n'ibirenge bishubwira Imana uti nimatanuye ndawe umugabo wanje kukarahari hari abantu murongo n'abagabo batarabanyuka ndi mukabyarana ugahora n'imibabaro umugabo wese uzi kukubita umugore wawe so umugore wawe waramwipfi ikitavugwa n'abagore mwambari butura ngo muhangane n'abagabo banyu mwarabibye hari gerara hibwe intungane uzosanga uhanwa mugukaga umucecetse ugatundurira mu mutima iyo Imana wicecekeye ntuyitakambire ntuyiborogere ikikora nigiki irakureka ikakweza rwose mugugakenyuka kuko hari gabitsaba ngombwa ko rantu twigovyura twebwe nyene mwakugiye kwinyoni yikura mu mutago niko natwe tukwiye kwimatanwa na maraya kutaraje mu isezerano ibyo yaguhaye byose bimusubize byo wamuhaye byose bihebe tubisabe bwira Imana uti mu mugabo wacu akubwira ukuri ukwige mvyo ndoti Imana yayima mugabo nayirotorerwa nande nta uhari Imana ibahumukisha Imana ibanezeretse gose ikangeze ngaho n'abahungu n'abakobwa Imana iravuga Bibiri iravuga ngo mu ndoto ngwira Imana iravuga uko canke kuriya reka ndabibasomera indengane gatoyi si muri yo 33 murongo wa 18 ngwerega Imana nisigura ibyikora byose mere ku murongo wa 14 ngo nkako Imana ivuga uko canke kuriya ariko nawe ubyitwararika mu ndoto no mu kubonekerwa mu ijoro mu gihitira ry'umukondora zosi ryaguye ku bantu basinziriye ku gisegura Imana icyayugurura ugutwi kw'abantu ikagushiramwo impanuro ziberekeye ikagushiramwo impanuro ziberekeye kugira ikura umuntu mu gikorwa urumva hari integuro y'uko ubuzima bwacu ikingira intwari ubwishime ikingira umutima wiwe ukuzimu no gucisha ubuzima bwiwe ku nkota ntiwibambe bavuga ngo yangyashango nkamubona ngo umugore n'umukobwa ngo wahuriye ku mugezi kwiyahura ngo umukobwa akavuga ngo agiye kwiyahura kuko yabuze umugabo ngo umugore nawe akavuga ngo ngiye kwiyahura kuko umugabo andiye ngo n'ubuzima bw'abanyanga mwebwe mwabana b'abakobwa namwe mwabana bangu butarinjira mu mihamagaro ntimugungwe mu mihamagaro yanyu dufise Imana izi kuvuga ivuga ururimi wumva gusa Imana tugwiriza abanyabwenge badusobanura indoto uko ni washingiye ni wari itsitse mbe nibyo byo kwigisha abagabo n'abagore baziheba nigumira mu ndoto gusa ni wari itsitso ry'ubuzima rukristo ni wari imvugo y'Imana umugabo Imana itaguhaye biba byoroshye ko mu ikosa ritoyi aguta akagenda nta mugabo az'ubugabo bwiwe nyina yogira hari umugabo ejo nabwiye ndagukeje kandi natangajwe n'inahe yawe gusa yari yayishizemo amazina yanjye yashyiramo iki ntabwo ari ntashingiye igihugu cy'Imana yari yoje ni ukuvuga hari umugabo umuryango we wose uri hanze barakize mugabo hari ukuntu hari yarere yashikiye umukenyezi wiwe uwo mukenyezi we birashika iyo yarere mu bako ku mugaragaro byo ku kazi nk'abandi bose
amamarshase nyene ya mivumo byabyonye bidukurikirana arafungwa munyuma afungwa afise umwana w'uruyoye n'izindi njyana nukuvuga ikintu cyabaye n'igiki umugabo amugwanako yawe umuryango w'umukobwa umuvako yawe umuryango w'umugabo umuvako umugabo amugwanako amugwanya ko umuryango w'umugabo umuvako utunze bavuga ati musige sigana nugo ruya amusige uruya bari kumwe mu mihiba sigana nugo ruya urumva rukivuga uzi umugabo ati sino bishobora nimba Imana nkorera yumva uwo mugabo izomuhumugisha amugwanako ushika yavuye ati kwa nobukene ikiniki mugabo amugwanako nawubwe ndi gutabagwa kwa kuri hafi gutabagwa kwa kuri hafi nubona umugore wiwe yabiriye yabonye ubwambure yateye indakaja ku giseciyo n'umunyamuvumo n'umunyamukoshi n'umuhushatunga mwavuze ngo umuhushatunga usha umugore n'umuhushatunga arahusha umugabo nimbwebwe nimbunde ndeka mabwire ikintu kibi uwo mugore wabanye ubwambure nje gituma n'ubuhungu mwirikwa murayabaye bamuguma muravugindima inyuma y'imiduga murasambana mwishamba murasambana mu mazu murasambana mwente murasambana kuriga murasambana reka ndabwiye mu matelefone yanyu murasambana reka mabwire akantu kamwe mwani mwibaze ngo amasekera aracaho mu rutaro neva mwisi mukase ko biri muri kwica ubusara bwanyu cyo muzisanga mudumwa ko nisaze mwambaye pampers mwarabagabo wo guhamya ko wo kwerekana ko muri intwari bizoba bako ni mubitsi ne ushika ugasambana n'umukobwa gyumireko uzavuga uti mask agatambara nafungishije amazuru agatambara nafungishije amaso igenda musambanya reka ndimba bari wanzoshiramo nutera indi umukobwa reka ndimba sinzogira abana babiri babahamagara ba mama babiri ubwo n'ubuntu sika byose n'uburyayi iyo bibiri ivuga ngo imbwa ntikarangwa imbere mu Nyisirayeli hari gengaruka nkavuga ariko Mana uzoduha umwuka wo kwamamaza ubwami bwawe tubivuge ku mugaragaro icyo bisigura ngabo uyu mwanya sindi mu mwuka wabyo kusagana ibyisomero mu Filipi Paulo yarabipfutse yaravuze aravuga ngo ibyamwebwe mwita byiza ngo twe tubiraba nk'ibishwemu amase hari bibiri ivuga ngo amabyi uko nyene ni nyagwanda umeka nivuga ngo amase nivuga ngo amashwemu ni Bibiliya muri Ecclesia yonyine nivuga ngo amase irarira ryaragiye rirabakwega mwabakobwa ni muhagarare ku bukobwa bwanyu nibwo butunzi mufise twe tugikurangira nicyo gituma ari nicyo twavuyemo avuga ngo ringa abakobwa ringa kubwigeme bwanyu nk'abuhawe n'Imana nama ngo yamaye ataco nanzereka nanga ataco sabi uri gutanga ibyo utazi uri gutanga inzahabu ugatahana isashe y'ibishwemu ngo baguhaye za meta ngo baguhaye za saha ngo baguhaye za telefone ngo bagusukiye za mesh uri kurara kwijoro mu telefone uri kwicuruti bw'umugongo gwawe uzogenda kubaka urugo atacukira umarira mugabo agutoreye aragwara komvomvotse reka mfatire aka karyo mbibabwira kugira n'Imana izogutabara n'inyuma y'ibyago uhura nabyo hari umutaho uri kurashiramo uyu munsi mu bukobwa bwawe burya wopfuma wibwa hako wiba woheranirwa hako heranira ni hugumana iteka ry'ukuba umuntu muzima nasoni Bibiliya iravuga ngo muri ico gihe ngo abakobwa indwi ngo bazovuga ngo umuhungu umwe ababera umugabo nico gihe mugezemo aho usanga ngo umukobwa ashobora kubirenza kuri urwo amaso agavuga ati buretse ngaho ngazo banza nyambika impeta nyambika urushungu nje kuri mitiweri ushaka utazoyija ko ndakurahiye ngangeze ngaho mwiyubare Imana ifite isezerano kuri mwebwe ariko ntabwo isezerano izosanga umutima wawe warahanyutse uri buryo ukabubafu inzira zibiri zananiye impyisi naho kutari impyisi utari inyamaswa utadufise n'umutima w'inyamaswa ko wagize ubwenge bw'inyamaswa baza kuzoca ugendeka gute Yakobo niwe yabipfutse isana sane iyubure isubireko igihe cyo gukorakora igihe cyo kuvuga igihe cyo kurya irya igihe cyo kuryama ryama gice gutekana tekana Imana iza kuguha umugisha ihugusanze imbere yawe Bibiliya iravuga muri Zaburi 127 uyu Uwiteka atari we yubatse abubatsi mwese mwubakira ubusa
Wiyo mukamatari waraririye igisagara ngo bararirize bese mwese murarira ubusa ngo mwirirwa muriruka ngo mubirira icuye byo muri burya ngo ariko Uwiteka hazi ibyiza abamwubaha bose bisinziririye. Nibyo koko mu Batesalonika bambe bakabiri Paulo yavuze ngo udakora ntakarye mugiye ukora korana umutima utunganye kandi utuje niwo muhituzuzo bona kugira neza kw'Imana. Muhinga Salomo na mwene Sirake ngo aravuze Zaburi 119 avuga umurongo w'11 ngo ngwiki ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje Mukama kugira ngo singucumureko. Urahezagiye. Imana iguha umugisha, Imana ikunezereze, Imana ikurinde kubabara, Imana ikwagurira imbere, Imana igukure ku ibyonyi imivumo n'imikoshi ubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyagora ku ngoma soko ry'ibyiza byose. Amashimwe nayawe kuri imfunguro y'umwuka uhaye twebwe ibibondo byawe. Abari hafi n'abari kure, abari ku mpande z'isi. Twebwe bwoko bwawe wagiye ngo nimunabanza nzobatabara. Niyo mwasaba nzoba nimwadodora nzobugururira. Kuri Imana mushobora byose ndemera ko ari neza yawe mu buzima bwacu. Nsengeye abarundi n'abarundi kazi. Abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu mahanga. Nsabye umugisha wawe kuri wowe wese yumva ko agiye kwisubira kakisuganya. Ntuduhora kabitwakuye kuri basogokuru. Ntuduhora ubureve twose mu maberebere y'abamama. Ntuduhora abamara twimatanije nabo. Ntuduhora abasuma twimatanije nabo. Ntuduhora ababeshi twimatanije nabo kuko Zaburi ya 50 iravuga ngo turagusesemiye twimatanya n'abakora ibyaha. Ahubwo tugirira imbabazi. Ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe. Marasomera nda Yesu Kristo natweze rwose humanura ingingo zacu kugira ngo icankiro imibabaro agahinda agashinyaguro ugukanyuka byokomotse ku byabi tugundaniramo tubikugwe ko muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo umukozi mwiza komeza uturinde dutaramukije impanuka z'ubwoko bwose turazanse uruhombo turagwasa ubusambanyi turabwasa akabaregwe turakasa agashinyaguro turakasa ibirozi turabyansa abarozi ntagahengwe tubahaye abambuzi ntagahengwe tubahaye imbundeke ntagahengwe tubahaye ababeshi ntagahengwe tubahaye abakinzi ntagahengwe tubahaye abatongera ntagahengwe tubahaye abaraguza ntagahengwe tubahaye. Amaraso ya Kristo nakunkumure kandi amaraso ya Kristo nakureho amaraso ya Kristo niyeze twese tubeberanda turonka umugisha w'Imana. Mutima w'Imana mwigisha w'ijambo ry'Imana komereza hanye nuvomerere komereza hanye nubibe komereza hanye nutsinde umwasi nitwakora tugira umugisha nitwakora tugira amahoro nitwakora turonka kuramba no kuranirwa waduteze uyu munsi umutego umugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo niyo senze naturi neza ku buzima bwa twebwe abana b'Imana. Amina.